ngàyនេះគឺចង់មកបង្ហើយវីដេអូកាលពីឆ្នាំចាស់ណាដែលពួកយើងបានដើរលេងជុំគ្នាគឺថាមកមានការងារពេកគឺវីដេអូថតឲ្យទុកចោលឥឡូវមានឱកាសក៏កាត់បន្តទៀតវីដេអូគឺកាលពីឆ្នាំមុនទៅដើរលេងនៅឯគិរីរំអីហើយខំសួរផ្លូវខ្ញុំមកអូយខំសួរផ្លូវហើយជីយ៉ាបាសខ្ញុំមកអីហើយខ្លាញ់ណាយកនៅបងជីយ៉ាបាសខ្ញុំមួយអីបានហើយមិនណាបងណាអូយស្រឡាញ់ជីយ៉ាបាសខ្ញុំមួយអីហើយនេះក៏ជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំបានទៅលេងនៅឯភ្នំគិរីរំហើយចំពោះទេសភាពវិញគឺ10 លើ 10គឺស្អាតមែនទែនហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលយើងបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងណាក៏រងចាំគ្នាមកបន្តទៀតនៅពីខាងក្រោយដោយសារតែពួកយើងជិះហួសគ្នាអញ្ចឹងក៏ឈប់ចាំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះទេសភាពតាមផ្លូវវិញគឺថាអែមខ្លាំងមែនទែនហ្មងហ្នឹងហើយមុននឹងឡើងទៅគិរីរំគឺយើងបានធ្វើការចូលបន់នៅកន្លែងលោកយាយម៉ៅហើយចំពោះទេសភាពវិញនៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ថាវាស្រស់ស្រាយទោះបីជាយើងមានទុក្ខកង្វល់ច្រើនប៉ុណ្ណានៅពេលយើងឃើញទេសភាពអស់ហ្នឹងគឺថា fresh ហ្មងអើយបាយថតដាក់ទៅនោះខ្ញុំដាក់កែវមកវាមិនស្ដាយកាត់ហើយanh tua đầu cho lấy mà nha Người thật kìa Người thật kìa nhắm đi cho nó thôi cho ta co rồi năng ngày mình chọn mình phần nào Cho ta có Nhá Sợi không sợi Sợi muốn sợi Sợi Tiết Này, bánh dã đây Ui Sao là việc Oh my god nụ Oh my god Thôi là cô lắm Má ơi nó thôi tôi trao rồi trong ông ơi Sao biết đâu Sao biết đâu ta Đây clip Đây clip Đá review review tiếp hay mơ cả review anh vậy Big Toy out. Hey.
Ôi cái tẹt thọt cái chết rồi ấy. Dân đa thông này. Hay vô khăn này anh mi mà. Khăn cái tiền thiệp mây vì ọt à vì không tận mơ xong rồi ta mơ vui lần sáu Thôi khuyên ná mơ bóng đây. Cái thọt cái ố xuống. có vậy lên 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 Mặc áo biết làm chập